ADC Chongbari Swkang TipraMotha Nukjakha Kotor Baimung Sangrongsalo TipraMotha Haste Ojama Paritosh Debbarmani Twidulmung bai TipraMotha Yakarwi 230 family ni 920 voters Romkha BJP Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksogwi Naharkha Hasteni Mantri okra Prof Dr. Manik Saha BJP ni Haste Swkang Rajiv Bhattacharya te Haste tangphang bipin Debbarma Laithai bisisa bisingni romoino TipraMotha ne Haste beremni leaders rokni bisingo Nukjakmani Kotor Fairlaimung Greta Tripura leni Sanmungno khibiwoi BJP bai alliance sangai hapango asokmani party mungno kobangma TipraMotha ni leaders rokno khabai gosi Naharkha ni bagai abo haikeno ADC hapango asokmani yaglo TipraMotha ni kobangma leaders rok corruption no kulagmani party mungno teibo khabai jakha soi kubui dofani bagai hone jobo ongkhorei fainai Hasteni kobangma Tipra sarok aboni bagai kobangko amsani kamini borok rokno tabuk nogo asogoi thangka tei politics e khlaya hnei Khabajak laikha abhai tongkhoro tini TipraMotha ni Paritosh simia IPFT CPIM Congress Yakarwi thangnai TipraMotha ni kobangma leaders rokno tini khabaijagei nogo asukjak eba bodolo ongkhori tongphano bokha bising meeting mungsajak tamo wansogoi phaimani tamo nukphaike eba tamo mankha tini hnei abon bagai ADC village committee election ni Swkango TipraMotha o Nukjakha Kotor Baimung Sangrongsalo TipraMotha Haste Ojama Paritosh Debbarmani Twidulmung bai TipraMotha Yakarwi 230 family ni 920 voters Romkha BJP Bodolni Bana Sangrongsalo Rabindra Bhabono luai jijak bodol slaimani pandawo narwai okrangai manjakha Hasteni Mantri okra Prof Dr. Manik Saha te BJP ni Haste Swkang Rajiv Bhattacharya এসে হাতে ভারতীয় জনতা পার্টির যে পতাকা নিয়ে আপনারা যোগদান করতে এসেছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমার পূর্ববর্তী বক্তা রাজীব বাবু বলেছেন যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ত্রিপুরাতে রাজনীতির নামে আমরা এত বছর দেখেছি কিভাবে সাধারণ কোমলমতি যারা জনজাতি তাদেরকে বিভ্রান্ত এতদিন ধরে করে এসছে আমরা এর থেকে আমরা মুক্তি দিতে আমরা বাধ্য এবং মুক্তি দিতে হবে কারণ আমাদের যিনি লিডার তার নাম আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং বর্তমানে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এরকম একটা অবস্থা হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি যারা আছেন ত্রিপুরাতে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি তাদের আস্থা বা বিশ্বাসের একটা গ্যাপ রয়েছে আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের উপস্থিতিতে মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তাদের উপস্থিতিতে আমি বলতে চাই কেন জানি আমার সবসময় একটা বিশ্বাস ছিল যে আমরা ঠিকভাবে আমরা জনজাতিদের কাছে হয়তো আমরা যেতে পারিনি বা তাদের সমর্থন আমরা আরো যেভাবে এখন বর্তমান যুগে জানানোর যে বিষয় সেটা হয়তো আমরা করতে পারিনি তার জন্য অনেক মানুষ বিভ্রান্তি করে এই সংবাদ পরিবেশন করে আজকে এই দিকটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে এখন চলে যাচ্ছে প্রচুর জনজাতি ভাই বোনেরা আমার সাথে প্রায়ই দেখা করে এসে যে কোনো পার্টি হোক যে কোনো কাজে হোক যাই হোক সেটা হচ্ছে আস্থা বিশ্বাস আমি যখন জনজাতি ভাই বোনদের দেখি মাঝে মাঝে অবাক হই যে হাসিটা তাদের মধ্যে কম দেখি এই হাসি ফোটানোর দায়িত্ব আমাদের সে হাসি ফোটাতে হবে কেন মুখের একটা হাসি থাকবে সেটা যতক্ষণ ধরে আমরা না করবো ততদিন ধরে আমরা সেই কাজটা আমরা করবো জনজাতিদের যে লাস্ট অব্দি তাদের মুখের হাসি যেন সর্বদা থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করতে হবে Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksogwi Naharkha Hasteni Mantri okra Prof Dr. Manik Saha BJP ni Haste Swkang Rajiv Bhattacharya Haste tangphang bipin Debbarma BJP Jonjati Morjani President Prof Debbarma Mantri Bikas Debbarmani khobui kubun Ojama rok tamni bagi TipraMotha yakarnani wansomung Naharkha Paritosh Debbarma abono tei koktoma thumnai rokni bwskango bo saka norokse BJP bai alliance ke tongoi tongo hunke जों
পাবলিক ডাইরেক্ট ন বিজেপি খালাইকে তামো চায়া अंगनायबा sak sake tiprasa thansa hwnei tongkosong tiprasa rokno thokai politics khlai tongo bisingo ke BJP bai no thansa angjak alliance singnani hinke tamo dorkar ba jati dofani kok sanani BJP bai thansang tutui no bising tiprasa hwnei a statement bai khe jungno walairu bulairu yang ni commission na harai chawi thokaine roksimi je TipraMotha no hamjagai tongoi tongsiu बाकी बर रक जतनो बखा थैलायजाक बखा बायलायजाक पॉलिटिक्स नो खलायनानि हनकेबा एलायन्स तंगयावै डाइरेक्ट नेशनल पार्टी खलायमानि हामु हनै बीजेपी नि बाना रमनानि वानसुमुं नाहारखा हनै साका परितोष देबबर्मा कमेन्ट खायो टेक्स्ट खालायलायो केबा WhatsApp टेक्स्ट खालायो केबा Facebook टेक्स्ट खालायलायो आं नाय दंबोनो कमेन्ट रक तिनि हंखाय नों इको बीजेपी पार्टी को रांगमानि थां आमा हेरक सिनि बकरनो दंबो इनका एक्चुअली आं सराय कक सावो परिष्कार कक न सावो रांगमाननि जाथंगाय तिनि ओ बीजेपी पार्टी नि होयतनो आं दाउ सायापनो आनि जे लगियो तंनाय आनि TipraMothani गोबांमा MDC रक गोबांमा MLA रक सायमानो जे विधानसभा नि सिगां आनो ओ पार्टी नि बिसिंतिनो नेशनल लेवल नि लिडार रक no ano 50 lakh rang ibani kusiga Romkha party di Yakarwi ang apun kaya tangdi himale ang sarai betongani musungo kaham betongani musungo TipraMotha khlaika TipraMotha wa ani samung che nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abun pore gobangma chokranto solikha nang zonal chairman yakagra dingka Yakarwi burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai nikha je tini actually ango BJP party phaimani obang phaina musungi phaimani om haiklai borok sa ano norok nung thasi dini dagari ma haiklai akokno te buskani salang sarai klaya nang engkai borok bai ang jepuru kisa jepuru naini di राजनीति o jaga ngi tongkha borok nangke tiprasa hani thungui tongo othoso sakao ngake BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngake mililaijak neta bai neta ngake gadalai राजनीति thungui tongo ar chini public rok no ngake tiprasa ni ajaga no bulai tonika walai tonika khakhek tonika gangang o jaga o jodino nang leader no chung budri ui chini borok budri ui tisaui no leaders namai rok ngake nang tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa jaga ui nang family tongnai abar public no ngake chunghai sababi borok no ngake walai bulai toni dibai ani ti abo ani moten jagli ang sarai yo saka राजनीति हिंके बा सय नो राजनीति खलाइसिदि आर दफा हिंके बा सय नो दफा खलाइसिदि इयाखे बा राजनीति खलाइसिनै इयाखे बा आं दफानि सामुंके दफा हायाखे बा नगो आसुगै नबनि सामुं खाइसिनै हिनि तमनि जराव आं ओ जागा अबनो बुजिखा जे गुरुत्व साबनरि दिने आमा हाइकक खनामाने परा आनि आजागानि MLA बुइबुया आनि बुप्रांसि आनि MLA दङ आनि गोबांमा कलिग्रप दङ के बकल खाइनै करि खरसा खरनि बादे अथस आं Facebook rokom kisa comment khaikya ang o jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani kok sanani ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa a sentiment bai khai sungno walai bulai khatoni abo lab kari jakhan ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta si राजनीति khai tong pai ngai sung chini public rok sung direct hebinen tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok ngai chini angdarano मन्त्री चिनी मन्त्री साहेब हेबनानि व्यक्तिगत दियां बनो बआनि आरो बुफाय हिसाबै आनि नगो थांगो आनि काम हामी खुश खबर नावो हंगा आं साबा आपन आबो मा बुजिसनै ब्लेना आनि आपन नि आनि TipraMotha नि आं आरो बर आजागो आनि काम हामी से खबर नालि चिनी हो जगो चिनी सन्जित आनि बादिजा मनल प्रेसिडेन्ट बतर जगि दङ ए काका बाहाय ताम खबर काहाम नावै दङ हंगा आमा हाइखैनो चिनी हो जगो जे तिनि जइन खैबेनि रो बाहायनो काम हामी बर बनुगु दङ जे बसकांनि सालते नुकजाकनाय दिनै गोबांमा बरं साव आसुकनि जाति दफा आव जाति दफान बागै तंगो आं तासुक साल किन्तु नरकसे राजनीति खलायो हंगाय नरकसे BJP bai alliance के तंगै तंगो हंगाय जों साबबिक तंनाय रक हंगाय जों डाइरेक्ट न खाके तांखाबा हेदिबा ना डाइरेक्ट न खलायके जाखाबले डाइरेक्ट न खलायबेके बरं नांजागलियाबा बरं याको याफारि रहो कानो चिनि बिपिन ani sudabai chini centrally GS ar o jagate kaisa kok nai nekha ang compare khainai nekha tini baksa borok sauje rang busuk mani phaike ani ang 1 taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai tongo chini mukhyamantri tongo oboni Swkang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori main kok nangke angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati be kok saka chini bipin Debbarma chini GS
o jaga bo kok salai ka kabang ma engko o kok salai mani karon tini o jaga ang nai ni kha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thaka tini ani bakha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabang ma joro chin TipraMotha ni system chalia sawi ni kya system kri kha je jaga niti kri kha jaga ang bahai ka tongsi nei ba a jaga ano jotesto personally khobor na kha chini ta khub bipin GS ni oro tor jagi tong yel ko an khobor na kha chini batija sonji jotesto thangok phaya khobor na chini da bikas mantri tu difan an nok kising misiko thangi maisawi thui mukuri thangi phayu nok ang ta dino wa na kha no barwati ba phai to mani jora nok da baitri sebjak no mantri tu lokhang du masa no kiri kha jak abono dinini dino te kaisa kok ngai kabang ma borok tabu sabo nukjaga no nini tomung nukjaga no ni ano baksa comment kai horu ani tomung hamia ngai nukjak nai ani tomung ka am ngai nor borok no jesuk ban rominar na ni nagi borok no rominar bi mangalak এবং তিনি যে ফাইনি রক বাহাইনো বরনো কেবো ফাইদি ni जोंनि हिनि दुबिया borok bo compare thide nai naikha je a jagao tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tongnai aborok simi koyekjon tongsiwo baki borok ne jokton bokha baileja bokha tileja bokha baileja ge rajniti no khaijina ninga kai national party no pai जों alliance tongyewi जों direct no rajniti khainai a kokno chongino जों tini o jagao joining khlaika Borok hingga apatot 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ka abono karibo tini o jaga o tabu thasinga asu tongpuru kol khene kabang barron tongo dara nungtangi thampuru sungno salanglia nini kok knawi si sing TipraMotha phaimani nungsi tabu o jaga o gri nga kai tangini logi sungno talangia ni borok ano kok sahor ka kabang borok kol kheke borok no bang nong channel ni bisinti kok kasaro norok no bang khibia tambagi nga kai ang norok no tubui phainani musungya tongmani hinpano norok phainani musung gonga kai norok nanga to kari ka buya tini puile ya pri sedrop siko boskang ni salo sung step by step samung tang lainai a samung tang thini wo sini mondol president sini o jaga wo sini mantri sini taku bipin Debbarma bo GS hinpano jotesto gurutto riui ang arte kaisa BJP party wo obon nukha Tiprasani bisingo gurutto rimani o party o nukhaika kuno national party wo obo haiborok no GS party ni GS rimanang ge gurutto je morjada rijak mani Tiprasano morjada rijak mani ga aboni bisingo tini kabangma kok sanan to tongo risano promote thaika BJP party ni hoite no promote thajaka ar party ni hoite no tini o party no maharaj राज परिवार नबो सम्मान दिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको नि मुंगै अ जगाव वीर खुंखला खलाइका अंको ब्रु रिसेटलमेन्ट नि खलाइका तिनी हातै गतर o party ni bising tini khalaijaka ama hen kabangma kokno salainyan tongo bostang salte salainai samung tanglai te samung bai जों nukjalai kok salainai hambai financial taibo TipraMotha ni supporters rok bodoliya karai final ni bagai tiar anglai jakhani bo Saka Paritosh Debbarma abo haikeno bising te kaisa kok toma ke hai final tal ni bisingo bodoliya karai TipraMotha nei kotor Haste leader rokno IPFT Congress te BJP ni Bana Romkha ni bagai tiar anglai jakhani Ongkori faika kotor koktoma faika sabo a kotor leaders TipraMotha Yakarwi phasing tabo abono tei bising kemang mungo salaijak Hasteni thengkreng tongkhor Raja Khorang ni simomini kokthom Chini Khorang